nhớ cho sẽ lần chỉ này sẽ được nó em ta nó bây giờ là cái tu nền tại do nó ok tu nền tại do nó chỉ này hai tiếng giờ đi tới giáo là chỉ giáo ba lúc nào lúc giáo ba okay so today we are going to learn the single consonant ja and this is giáo ba for cabbage giáo ba is cabbage okay so first we're going to write the single consonant so let's start okay ja and start right here. Ja. And say the sound. Ja. 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 And say the sound as you write, okay? Ja. Yeah, little ja or ja or Jean. Yeah, little nya Jean, okay? Jean, ja. Okay, ja. And as you write, say the sound so that you will remember the sound, okay? Ja. And lastly, ja. Okay. All right. We just finished writing the ja. Show to ja ta je. Be ta shi na be la ho ka na ti be show lu la lu ha dia. Ja ba, ja ba. Okay. Ja ba je. Ja. Ao. Ji xia. Zhao. Ba. A. Ji xia. Ba. Zhao ba. Luôn là luôn zhao ba. Okay. Okay. Thì chia bé sợ trong gì thia. Gió. Áo. Đi xe. Rau. Bò. Ó. Đi xe. Bò. Rau bò. Lúc nào lúc rau bò. Ok. Thì ta xin nói nè. Bé là những các tờ nó nè. Các tờ nó hết tìa. Nư đê tao y lu rau bò. Ok. He or she picked a cabbage. Okay. Thì sau là lũ rau bò cho khả năng này, okay? Rau, gió, ao, thì xe, rau, thì là lũ tía bò, bò, thì xe, bò, okay? Thì nữ đê tao ít lũ rau bò, okay? Thì ta xin nó nè, bây giờ sau căn tới nó, tôi khó nó, okay? So as you practice, there's you notice that I started very, very simple and then writing the word for the picture and then fill in the blank, and now we are going to write the whole sentence. So it's a step by step and it's a very gradual process, and this is how I teach because I want to my goal is to make things easy, not hard, okay? So keep it simple and we will build up one concept at a time. Okay, one step at a time. New day. Tao. E. Lu. Zhao. Zhao. Ba. Okay. Didn't do the lu zhao ba. Okay, and the period, okay. Thì bé sau cá nên nó ta là nó. Okay, thì bé yo lo nhận nó, okay. Bé lo nhận thì nên là nó cũng nhận nó. Hai tia. Nữ. Đề. Tao. Y. Lu. Rau. Bò. Okay. Thì rồi thì on đã bé nhận nhon rồi rõ. Nữ. Đề. Tao. Y. Lu. Rau. Bò. Thì
số thi bé chế bé những địa nửa đề tao ilu cho bỏ nửa đề tao ilu cho bỏ like as you read on the third or the fourth time you just make it more read it with more fluency. So read it fluently, okay? So at the end, this is the end of our short lesson. But as always, I would like to go and review, okay? Let's go review. And so here is the single consonant zh, zha, zha, okay? Chị lúc nào tụ niệm tại là hai tiếng zha. Chị lúc nó nữ lo lu hai tiếng zhou bo. And this is lúc nào zhou bo. Okay, so this is a cabbage, zhou bo. And we wrote the letter. We wrote the word zhou bo, okay, zhou bo. And then we wrote the sentence Nü de tao ilu zhou bo. All right. This concludes our lesson for today for the letter single consonant zh, zha. And if you have any questions, please leave me a comment or question in the comment box below. And if you would like more information about this, the resources that I have that I'm using, there's a website in the description below. So again, thank you for joining me today, and I will see you in the next video. Bye.